Iyi baruwa ni itegeko ryemewe n'ubuyobozi bukuru bw'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika risaba gutera igisasu cya kirimbuzi cya mbere ku Buyapani. Iyi baruwa niyo yahaye uburenganzira bwo gutera Hiroshima kuwa 6 Kanama mu 1945 hari saa 2:16 za mu gitondo mu ruturuturu. Hakurikiraho Nagasaki kuwa 9 Kanama mu 1945 aho hari ku saa 5:02 za mu gitondo. Ni nyuma y'iminsi 3 gusa. Dore icyo za ndani zivuga. Mu gihe intambara ya kabiri y'isi World War II yari igeze ku musozo mu mwaka w'1945, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zimaze igihe zikorana ibanga rikomeye mu mushinga wa gisirikare witwaga Manhattan Project, umushinga wari ugamije gukora igisasu cya kirimbuzi cya mbere ku isi, atomic bomb. Nyuma y'imyaka myinshi y'ibizamini n'ubushakashatsi, icyo gisasu cyari cyamaze gutunganywa. Ahasigaye ikibazo kimwe, aho kizaterwa gusa mu buryo bw'intambara. Biratangaje cyane ukuntu abantu bicara bakora umugambi wo kurimbura ubuzima bw'abantu. Kuwa 25 Nyakanga mu 1945, umugaba mukuru w'ingabo za Amerika, Acting Chief of Staff, General Thomas T. Handy, yanditse ibaruwa ayoherereza kuri General Carl Spaatz, umugaba mukuru w'ingabo zirwanira mu kirere. Iyo baruwa yari ibumbatiye ibanga rikomeye, ikaba yaratangajwe nyuma y'uko ibyo byose byari bimaze kuba. Kora subscribe, kora share, kora comment, tujye tubana mu biganiro byose tukugezaho. Reka tubijyemo. The 509 Composite Group 20th Air Force will deliver its first special bomb as soon as weather will permit visual bombing after about 3rd August 1945 on one of the targets, Hiroshima, Kokura, Niigata, and Nagasaki, to carry military and civilian scientific personnel from the War Department to observe and record the effect of explosion of the bomb. Additional aircraft will accompany the airplane carrying the bomb. The observing planes will stay several miles distant from the point of impact of the bomb. Reka tubasobanurire muri makeya ese iyo baruwa yari yanditsemo iki. Ni ibaruwa iteye amatsiko cyane, ibaruwa yahinduye byinshi mu mibereho y'isi. Iragira ati itsinda rya 509 Composite Group ryo mu ngabo zirwanira mu kirere za 20 Air Force ryahawe inshingano yo gutera igisasu cyihariye cya mbere, atomic bomb, ku mujyi umwe mu mijyi 4 yari yaratoranyijwe: Hiroshima, Kokura, Niigata na Nagasaki. Iki gikorwa cyagombaga gukorwa nyuma y'itariki ya 3 Kanama mu 1945, igihe ikirere cyari kuba kimeze neza ku buryo bishoboka ko batera igisasu ndetse bareba aho bagomba kugitera. Habayeho n'itegeko ryo kujyana inzobere zitandukanye ndetse n'abasivile kugira ngo barebe ukuntu igisasu kiza gusandaza bimwe mu bice by'Ubuyapani, by'umwihariko muri Nagasaki ndetse no muri Hiroshima. Bakavuga ko indege zagombaga kuba zigenzura uko iturika rigenda, zagombaga kuba zirahitaruye kugira ngo nazo zitagerwaho n'ingaruka zo guturika kw'ibisasu. Nyuma y'icyo gisasu cya mbere hagombaga guterwa n'ikindi gisasu ku mijyi ivuzwe haruguru. Igihe cyose bizaba byamaze gutegurwa n'abashinzwe umushinga, hagombaga gutangirwa kandi amabwiriza yihariye niba hagomba guterwa ibindi bisasu mu tundi duce dutandukanye tw'Ubuyapani uretse turiya twavuze haruguru. Iyi baruwa yavugaga ko amakuru yose yerekeye ikoreshwa ry'icyo gisasu ku Buyapani azatangazwa gusa n'umunyamabanga w'intambara, Secretary of War, hamwe na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abayobozi b'ingabo bari ku rugamba ntibari bemerewe kugira icyo batangaza cyangwa se bavuga ku bijyanye n'imikorere y'ibisasu bari bagiye gutera Hiroshima na Nagasaki, mu gihe cyose batabiherewe uburenganzira. Amakuru yose yamenyekanaga yagombaga kugezwa kuri Minisitiri w'Intambara kugira ngo nawe agire icyemezo yafataho cyangwa yamenyeshe
abayobozi bamukuriye. Iri tegeko kandi ryasohowe ku bw'itegeko ry'umunyamabanga w'intambara hamwe n'umugaba mukuru w'ingabo. Byasabwe ko General Spaz ashyikiriza kopi imwe yihariye y'ibaruwa bari banditse General MacArthur n'indi akayishyikiriza Admiral Nimitz kugira ngo bose babimenyeshwe. Iri tegeko niryo ryahaye uburenganzira bwo gutangiza igitero cya mbere cya kirimbuzi gikomeye mu mateka y'isi. Ku wa 6 Kanama mu 1945, indege yitwa Enola Gay yateye igisasu cya mbere cya atomic ku mijyi wa Hiroshima mu Buyapani. Mu isaha imwe gusa umujyi wari wuzuye ubuzima wahise uhinduka ubuyonga. Abantu basaga 140,000 barishwe mu minsi mike yakurikiyeho. Abandi ibihumbi byinshi barakomereka ndetse barwara indwara zikomoka ku bumara bw'ibisasu bya kirimbuzi radiation. Umujyi wose wahindutse nk'inkwi zicanye ndetse basutsemo peteroli maze bakarasaho umwambi w'umuriro. Ubutegetsi bw'Ubuyapani bwirinze guhangana, bityo ku wa 9 Kanama 1945 Amerika yongera gutera ikindi gisasu cya kabiri ku mujyi wa Nagasaki. Abantu bagera ku 70,000 barapfuye. Ako kanya abandi ibihumbi n'ibihumbi barakomereka. Nyuma y'iminsi mike ku wa 15 Kanama mu 1945 umwami w'Ubuyapani Hirohito yatangaje ko igihugu cye kimaze kwemera gutsindwa intambara, bituma intambara ya kabiri y'isi yose irangira burundu. Ibyo bisasu byombi byahinduye uburyo isi ibona intambara n'ikoranabuhanga. Iri ngiri twikururiye byerekanye ububasha bushya bw'intwaro ziremereye cyane. Byatangiye igihe gishya cyitwa Nuclear Age, igihe cy'intwaro za kirimbuzi. Byatumye ibihugu byinshi bitangira gukora cyangwa kwirinda intwaro za kirimbuzi, ariko kandi byasize agahinda kanini ndetse gakomeye mu mitima y'Abayapani n'abatuye isi muri rusange. Ibihumbi by'abaturage bahasize ubuzima, abandi babura babo, abandi benshi bararwaye indwara zitagira uko zingana ndetse na n'ubu zigenda zigikurikirana Ubuyapani, zakomotse ku bumara buhambaye bwari bwarakoranye ibyo bisasu bya kirimbuzi. Umuco wo gukangurira abantu ubwiyunge n'amahoro watangiye ubwo ngubwo, kubera ko bari bamaze kubona ko intambara isenya ahubwo itubaka. Ibaruwa ya General Handi si inyandiko isanzwe, ni icyemezo cyahinduye amateka y'isi. Yatangije urugendo rw'intwaro ziremereye ndetse za kirimbuzi, ariko nanone yerekanye uburemere bwo gukoresha ubumenyi mu buryo butekerejweho nabi. Ibi byabaye nka wa wundi watemye ishami ry'igiti yari yicayeho. Reka nkwisabire gukora subscribe, ukoreshe yanditse, ukore na comment kugira ngo tujye tubana muri ibi biganiro tukugezeho inkuru zicukumbuye ndetse n'ibyegeranyo. Ndagushimiye cyane.